Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa guys, dahar di bala-bala terus sambal terasi, goreng jengkol guys. Ya, ikan asin teri guys. Sangu sintrong. Oke guys, sebelum kita makan santap, marilah kita baca doa dulu guys. Baca doa dimulai. Amin amin amin. Parah guys, hujan ya. Duduk. Biang guys. Bismillahirrahmanirrahim. Goreng jengkol guys. Coba sambal terasi. Yang asin teri deh. Bawahnya. Coba. Mantap. Hujan guys ya. Mantap amat guys. Thơm. Amat guys. Biang. Ikan asinnya langu guys. Bawahnya ada lepet guys ya. Tapi kenapa lah? Hujan kima.
belum habis guys. Nambah lagi guys ikannya guys, mantap ini soalnya. Mantap banget ini guys, mantap gue. Hujan guys. Hujan guys, hujan yuk. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.